Simon Mikanipare, Azande from South Sudan visited Kiryandongo refugee settlement and donated shillings 1 million to support the Azande people of marginalized communities. Speaking to Bazande Pictures TV, Simon Mikanipare said it's everyone's responsibility to make sure that they pass by and say hi to the refugees and also listen to them and their problems. Minambo zato nikarane na gude boyo moipi midunangira foyo anisale just agude amangia bale boyo te. Thank you very much for the help you have given us. I grew up in this camp, that's why I don't know Bazande. You may ask why I'm speaking in English. But my name is Nome Gabriel. I come from South Sudan, part of Merid, and I lost my father, Gabriel Peter Magaya. And currently I'm supposed to even be at school, but I'm just here. No one is willing to help us from home. No one, all just here seated. I'm even a candidate this year. Most of my classmates are at school, but for me, I'm just here seated at home because there is no man. Our mom is the only one here who's struggling for us. But right now, since we don't have father, just here, and this corona which has just come, I disrupted everything. She's just here seated at home. Now, no work for her to do. Just ask if you have any way of helping us. We shall appreciate it. Bakari tambaye fumboli tipa agwa pamboli nali misa a sidu givene nyo musele ngani para pe fumboli nga mboli kisi erokoloni okumbatayo mboli dunone no gwa borona manga sunje nayo yeka dafara nile tamba chipogai vene ngera kuloko payo keni yangu kula boro kasita kaye wogule fuyo kaya beranga palani buleweya ona nagasa tamba fuyo wade yo farani vene beno du mungi yo ole ani mo bongli senga ngatunga jipale one sedika kamanga obule fulani kumbatayo. Not all those. Bakime sits pegima limunga kiss Abraham kiss and sunga ba bishop ya bakali tamai tpogoni ndo kumonera kubabe ulijo da no sunga na tamale done biale odowule mama brand kuyambio yo mina bakai tamai kersi bugina on profile ya babo moti na bakara pa ada pesa nga kaza ganye no bukemea kitengota bakari tambaye mboli na tambaye fogwa borongo gwino ndo rani ngorunga boro bukembane ani ngorunga borane se gani condition mo kyoni kalehe mbia kamigyo ndo wagidulera mina guko kina sande katambwa kafutambaye froni kinfutambaye fumboli aha mboli kishibuye musele kindi froni kabongiro ni gonga chirani ngorunga boro ya ani guduki na no condition frani no ni kalehe ani guduvuru kamo gigudeza to dubalere ino zidi kule fuli na ale godunduko chino sungo awale china katimangi divi sanje biwe ikifukura kule bele fuli ano pagu wadokotale ni gbagban hemiane ngba kafukule fuli ate china dogpanga me minangbe kule angbe ife fuli bomiko gimbine gani ngani te ano mwami ka ukagbiangu gene ngani le spa ifukule fuli ochatna ni wagule chinga condition fala ni yekyen. Some households received 40,000 shillings and others received 20,000 shillings depending on their conditions, and a total number of 23 households received the support. Tambahe bakali tambahe cheka undakani no buli padulele tambahe virani ani halani ngatabani upoya mungala nani hale ana inongoti liya haya magatalia hemberani ani beshi kusande mulajo gujidu wele ana manga gomoro kimangira ni amanga madanga lopambyo kupaka mungeti ayino kupamine agale ngabakali tambahe mina ino ngale mingawe gale myali uli hete
Shidungo kupa. Ana mangalani kono. Ulia kudado mineyo. Muye kaja soro yo muone wali murpo majuma ho. Makama sina kina mangi kana gapa. Oni ye. Oni ye ke. So I didn't tell. Ulia kudedo mineyo. Idule mia mbokano yo. Ngama na dwadu bia ngama ngagmi za baro. Omia oruna yo bevura aboyo iki mi aboyo patiyo nduko mikini yawa na yo kono. Shidungo ko mi ambokano yo ngame ini vura ya ragongba ko Sudani ya. Mikira mikandu na yo jeli kitobole mi amagawa. Ye michinene minosho kana na matano kapito kana UN ko po UN ka pe fulani. Mi anyo ka gwali ke miteki apatiyo. Oya moi moboyo mi amagawa. Watu yole bolo patiyo te. Tamba bakale merci tipa gi goma hedule yele ngabulu tamba fumboli na fugu bolo kiti hele fulani bokule tamba fumboli dunani ganya mangu kihika ikoyo nikini bila waka yebi sande kaya manga sunge iya wakasta kyo beni nikini kwene na fulani kono kakida rolungo dungane buli gimitimi alenga noloni nga kumbo tubale rungo mikini yeno gude Wayini chitani chikinde yenshi badiri bigisungu ko nungo bulu bakale tamba mboli dunali mara kumbo mboli dunako mboli duno yo wenenga ini bieni bakumwe baka kida fulani ani kembo alero go gumbu gongo lungo wali giyamo ngeyiganga corona ale ikini gwali kaja tani kini zakaya ana ajoni bongo we gara ujiwe sinali kinde yesha bengba gali ngo gide lungo gulete alero gombu koyo tamba asibagani gama mboli dunya gwabona kidale fulani bakole merci na tamba kan ko fi meno gen batte raka kembu dule ngaguli ko gubara ka nga sabu okabulo sungo umushke tamba